postoji death metal band o kome je sve znano, onda je to definitivno Cannibal Corpse, koji ujedno predstavljaju i najuspešniji band ovog žanra. Kroz karijeru koja traje sada već više od 30 godina, Cannibal Corpse su izgradili reputaciju nemilosrdne mašine koja gura sve standarde pravca i mainstream medija do krajnjih granica. Postava im se retko menjala i srž benda čine pretežno isti ljudi, iako je vremenom sinonim za bend postaje njihov frontman George Corpse Grinder Fisher, koji je poznat po 3 stvari. Monstruozni vokal, preteća pojava i ni manje ni više nego igranje igrice World of Warcraft. Paul i Alex, koji čine ritam sekciju, tu su od samog starta, a bitno je napomenuti da su neki članovi, kako bivši, tako i sadašnji, dali svoj kreativni doprinos bendovima kao što su Six Feet Under, Nevermore i mnogi drugi. Cannibal Corpse su jedan veoma aktivan bend i možemo reći da studijske albume izdaju na svake 2 godine, dok sa turnejama nikad ne prestaju. Posebno mesto u njihovoj priči zauzimaju i specifični omoti albuma koji na savršen način opisuju sam karakter benda. Nastup koji nas očekuje 19. juna u Novom Sadu biće definitivno sve ono što očekujemo od benda. Ovo im nije prvi put da nastupaju kod nas, tako da možemo reći da Cannibal Corpse ima neku tradiciju dolaska na ove prostore. Nažalost, zbog privatnih problema iz benda trenutno odsustvuje gitarista Pat O'Brien, a menjaće ga Eric Rutan, koji je ranije sarađivao sa bendom u ulozi producenta, a najpoznatiji je kroz rad sa svojim matičnim bendom Hate Eternal i kao bivši član Morbid Angel. Dakle, očekuje nas pakleni koncert 11. juna u hali 6 Novosadskog sajma. Vidimo se!